дуруд ба шумо бинандагони азизу гиромӣ, ин барномаи гирди якдаста аст ва имрӯз дар ин ҳафта мо ба шумо дар бораи клуби марказии варзиши артиш ки дар мавсими соли 2020 ба гирифтани медалҳои биринҷии чемпионати мамлакат сазовор гардид ҳарф мезанем. Клуби марказии варзиши артиш ин медали ҷои сеюм ё худ медалҳои биринҷии аввал нестанд. Соли 2017 ҳам ин даста бо ҳамин номи клуби марказии варзиши артиш бо ҷамъи помир як маротиба ба гирифтани медалҳои биринҷӣ сазовор гардида буд. Хуб, пеш аз он ки ба суҳбатамон оғоз кунем, биёед ба таърихи ин даста як нигоҳе ё як назаре мекунем. клуби марказии варзиши артиш мавсум ба ЦСКА сарчашмаи таърихи худро аз ҳамон дастаи помири овозадор мегирифт ва номаш ҳам ЦСКА помир буд. Аммо аз соли гузашта исмаш дигар шуд ва имрӯз номи помир аз он ҳазф шудаасту танҳо клуби марказии варзиши артиш ё ҳамту ЦСКА. аз ин хотир мо таваҷҷӯҳ кардем ба ҳамон даврае ки номи СКА ва ЦСКА ба номи помир часпида буду даста ба вазорати мудофиаи тоҷикистон мансуб гардид. соли 1997 бо дастгирии вазорати мудофиаи ҷумҳурӣ клуби варзиши артиш ва қувваҳои зиддиҳавоӣ аниқтараш СКА ПВО помир дар чепаи тоҷикистон зуҳур кард ва баъди як сол номи қувваҳои зиддиҳавоӣ аз номаш бардошта шуду СКА помир боқӣ монд ва соли 2001 медалҳои биринҷии лиги олиро ба худ ихтисос дод. аз соли 2008 ин даста бо номи ССКА помир клуби марказии варзиши артиш помир ҳунарнамоӣ кард. соли 2017 бори дигар нишонаҳои биринҷиро ба гардан овехт ва тавре гуфтем соли гузашта аз оғози мавсим бо номи клуби марказии варзиши артиш ҳунарнамоӣ мекунад ва дар мавсими гузашта бо номи наваш таърихашро дурахшон карда соҳиби ҷои сеюм шуд. ин навбат ҳам медалҳои биринҷиро ба гардан овехт. ба ин даста мураббиён абдуғаффор ёлдошев, Владимир Уткин, Алиёр Ашурмамадов, Тоир Муминов, Раҳматулло Фузайлов, Иштван Секеч ва Сергей Жицкий машқ доданд. таҳти роҳбарии мутахассиси украинӣ Сергей Жицкий ин даста тавонист тавре гуфтем медалҳои биринҷиро ба даст оварад. дар ин даста легионерҳо аз Украина, Россия, Гана, Ӯзбекистон бозӣ карданд. ана ҳамин тавр дӯстони гиромӣ ва дар барномаи имрӯзаи мо сардори дастаи ЦСКА ё худ клуби марказии варзиши артиш Хабир Давлатов ҳузур доранд. хуш омадед ба барномаи мо ва медалҳои биринҷӣ муборак шавад. салому дуруд ба тамошобинони телевизиони варзиш ва мухлисони футбол. ташаккури зиёд барои таманиётатон. хеле хуб, мо аввалан якумин барномае ки гирди як даста кардем он дар ҳолу марҳилаи аввали чемпионати тоҷикистон идома дошт. он вақт бо шумо вохӯрда будем ва дар инҷо як барномае ҳам ташкил кардем. аммо он вақт гуфтам мумкин ки клуби марказии варзиши артиш ба гирифтани медалҳо наздикӣ надошт, чунки дар сафи пеш хеле дастаҳои хатлону кӯктошу дигар дастаҳо метавонистанд аз шумо бартарӣ дошта бошанд. вале шумо марҳилаи дуюмро хеле хуб оғоз кардед ва якбора ду ғалабаи пайдарпай дар Истарафшан ва баъдан дар шаҳри Турсунзода шуморо мартабатонро хеле баланд бардошт. аз чӣ хулоса бароед дар марҳилаи дуюм? акаи аловин, агар шумо мушоҳида карда бошед, як чанд соли охир ин ба дастаи мо як одат шудааст ки марҳилаи аввалро суст умуман чемпионатро суст шурӯъ мекунад ва дар охир ба комебиҳои назаррас ноил мегардад ва мо ҳам чӣ хеле медонед аз аввали мавсим ба назди худ вазифа гузошта будем ки ба сегонаи аввал ворид шомил шавем ва бо ин мақсад мо кӯшиш карда будем то рӯзҳои охир мо роҳ афтода нашуда будем аз оне ки дар бохтҳо ҳам ба мо рӯбарӯ шуда буд ва мо билохира тавонистем бо мақсади ниҳоии худ ба мақсад расем ва ба ҷои сеюм садовор гардем. аз ҳама аҷибаш он ки шумо ҳам чемпиони тоҷикистонро ин сол мағлуб кардед ва ҳам гуфтам мумкин барандаи медалҳои нуқра хуҷандро. ин як аҷибӣ кор ҳам дар ҳамин буд ки шумо тавонистед ҳамин дастаҳои пурзорро мағлуб карда зиндаи сеюмро бигиред. дар ҳақиқат дар охири мавсим чӣ хеле ба шумо маълум аст, имсол соли хеле вазин буд, на ин ки фақат барои дастаи мо, вале бовар кунед аз ин ба забон овардани номи ковиду, пандемияу коронавирус тамоми инсоният монда шудааст ва хоҳем нахоҳем ба ин мавзӯъ бармегардем ва барномаи мо камтар коҳиш ёфт дар ин бобат ки
мо аз аввали мавсим тайёрӣ ба муддати дурдароз, яъне чемпионат бояд ки дар се марҳила мегузашт, мо омодагӣ дида будем ва мо боварӣ доштем ки агар ки дар марҳилаҳои аввалу дуввум хуб ҳам ки баромад накунем, метавонистем дар марҳилаи охир ба мақсад расем. мутаассифона нақшаҳои мо ба ҳам хӯрд ва мо дар се бозии охир дида будем ки агар ки мо ғалаба накунем, ба он мақсад намерасем ва мо тавонистем ки ба даста ба худи бозигарон фаҳмонда диҳем ва онҳо кӯшиши хеле зиёд кардан ва ба мақсади ниҳоӣ расидем. خب با این برنامه برمیگردیم با بازی‌هایی که شما گفتیم. دوستان گرامی توجه میکنیم با جدول مسابقات لیگ اولی چمپیونات تاجیکستان که دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش یا سیسکا طور بیاد 18 بازی 8 غلبه 5 مساوی 5 باخت 29 گل زد 25 گل از دروازش گرفت و 29 امتیاز است. خیلی خوب است که دسته شما در مورد اخیر همگی از کوکتاش یک امتیاز بیشتر گرفت، ولی کوکتاش هم در این ردیف بازی ها از شما خفا نموند، حتی دسته شما رو در میدانش مغلوب کرد. و حالا بیاید با این نوارها توجه کنیم چون که دلبزن نشود. ما بازی بین دسته های کلوب مرکزی ورزش ارتش و کوکتاش رو داریم و بیاید این نوارها رو تماشا بکنیم. یک جا این بازی خیلی عجیب بازی بود که ما گمان داشتیم که در این واخوری دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش مغلوب می شود، چون که فیروز بوبیف الکی در دقیقه 18 حساب رو باز کرد و بازی جالب هم گویم خطا نمیکنیم. اما اینجا یک مقصد بود هم برای کوکتاش و هم کلوب مرکزی ورزش ارتش که کدام دسته میتواند زینه سهمی جدول مسابقات رو به دست آورد. پیش از این واخوری کلوب مرکزی ورزش ارتش استرافشان رو در آغاز موسم دوم با حساب 1-2 در سفر مغلوب کرد و با یک روحیه بلند بعد غلبه نهایت مهمش با حساب 5-1 در شهر توسنزاده بر دسته ریگریتاداز با این بازی اومد و در این بازی هم روشن بود که از این لحظه های اولی که اولو ببینید دلشاد وصیف رو که چگونه در اینجا یک مهارت عالی ظاهر میکند و تجربهش به او امکان میدهد که ضربه پنالتی تعیین شود و ضربه پنالتی رو ما لکه به شما گفتم که فوتبال بازی دسته سیسکا با ضربه فیروز بوبی حساب رو باز کردن و دیگر بازی در این واخوری تغییر یافت. شاید این یک تاثیر دیگری به دسته فوتبال کوکتاش رساند که فوتبال بازی کوکتاش الکی حساب رو در دقیقه 21 از ضربه پرینس آرتور برابر کردند 1-1. بعد 2-2 یا خودمون بگه سه بعد که با این دسته گذشت در موسم دوم در دقیقه 24 حساب رو 2-1 نمود. محسن جان عبدالغفارов حساب رو باز تغییر داد. این بازیگر محسن جان عبدالغفارov باز یک گل دیگر رو هم در پایان قسمی یکم به نشان رسانید. 4-1 بود نتیجه قسمی اولی واخوری و در قسمی دوم صابرجان خولماتوف باز یک توپ دیگر رو به ثمر رسانید. خوب در حالی که این بازی دوام می‌یابد و گل ها رو می‌بینیم، این گل دومی که 3 شد زد، بخواستم نظر شما رو فهمم چی تغییر خورد اینجا بعد 2 غلبه نهایت نشان رس شما در میدان خودتون از دسته کوکتاش مغلوب شد از حریف اساسی خود. چقدر شما قید نمودید قبل از این بازی ما 2 بازی یکی بازی رو در سفر با استراشان و بازی دوم رو با ریگری تداز در این هم باشه در سفر با حساب 5-1 غلبه کرده بودیم و من فکر میکنم که همان غلبه تأثیری بعدی خود را رسانده بود برای آنکه با بچه‌های ما با بازی با کوکتاش با یک فارغ بالی با یک از خود باوری زیاد کردن الکی پیش از بازی آنها باور داشتن که این غلبه در دست ما هست و آن گل اولی که ما زده بودیم این باز بر همین خصلت و بر روش همین بازی با یک تاثیر خود رساند. از این دیده زیادتر آنها با فارغ بالی دست زدن و فکر کردن که الکی غلبه در دست ما است، خود را در یک درجه در سطح بلند حسابیدند و قریب که
аз бозӣ даст кашидан ва баъди голҳои якум дуюм ва баъди голи сеюм дигар ба бозӣ баргаштан ин хеле душвор буд аз ҷиҳати равонӣ натавонистанд ки бачаҳо дар қисми дуюм камтарак равиши бозӣ ҳам дигар шуда буд ки аллакай дер шуда буд ин дар футболи муосир ин мешавад як бозӣ ду бозӣ ба қавли русҳо провальни ин шуданаш мумкин ман фикр мекунам ки ин ягон ҷои таҷрибаш набуд чӣ чиз дигар дар бисёр маврид мураббиён масалан гунаҳгор бохтро сави бохтро дар бозингарон мебинанд аммо сармураббии шумо Сергей Житский ҳамеша мегӯяд ки ин ҷо гуноҳи ман аст ӯ чиро дар назар дорад ин маъмулӣ аст чӣ хеле ки мегӯянд бозиро мебозад мураббӣ ва мебурад даста вақте ки бозингарон бозиро мебуранд ҳама таърифу тавсиф болои сари бозингарон аст вақте ки мебозанд бозиро ҳама мушту лағат болои сари мураббӣ аст ин хоҳем нахоҳем аст ва мо медонем ки Сергей Георгиевич Житский ин як мураббии хеле касбӣ хеле дар масалан аз Аврупо омадагӣ медонад ки ин ҳеҷ вақт бояд ки бозингарро танқид кардан ё ки гуноҳ ба сари бозингар партофтан ин аз рӯи одоб ҳам нест ӯ медонист новобаста аз оне ки дар бозӣ дар ҳақиқат гуноҳи бозингарон хеле зиёд буд масалан бозингарон алоҳидае буданд ки чӣ хеле гуфтем ба фориқболӣ даст доданд роҳ доданд вале ин касбияти он мураббиро нишон медиҳад ки ҳеҷ вақт ба сари бозингарон айбро бор намекунад баҳрлаб чун дар бораи мураббӣ суҳбат кардем шумо аз хизмати ӯ дар мавсими нави футболи Тоҷикистон даст кашидед фикр мекунам ҳамин тавр аст оре сабаби асосиш сабаби асосиш боз ҳамон чӣ тавре гуфтем вазъияти имрӯзаи рафту омаду масалан вазъияте ки масалан ҳозир роҳҳо баставу омаду рафти ҳам бозингарони даста ҳам мураббиёни хориҷӣ ин хеле душвор аст гапа ростша гардонам агар дар соли гузашта дар мо хеле азият кашидем барои он ки дар муддати як сол Сергей Житский натавонист ба хонааш ақаллан як бор сафар кунад чун роҳҳо баста буданд тариқи тайёра набуд роҳҳо баста буданд дар ҳақиқат душвор буд ин аз рӯи хислати одамӣ аст хеле хуб кардед ки Житскиро шумо ҷавоб дар албатта мо аз бозӣ аз кори кардаи Житский мо розӣ ҳастем мо ба ӯ миннатдории худро тариқи сомонаҳо изҳор намудаем ва боз агар ки зарур бошад шумо мегӯед ки фурсат даст ёбад мо изҳори миннатдорӣ боз баён менамоем дӯстони гиромӣ дастаи клуби марказии варзиши артиш натиҷаҳои ба даст овардаашро мо аллакай дар он ҷо дидем вале мо як ҷадвали дигар дорем ки дар хона чӣ гуна бозӣ мекунад клуби марказии варзиши артиш ва дар берун ин аллакай расм шудааст дар ҳар барномаи мо ҳаст инҷо бубинед дар хона шумо аз 9 вохӯрӣ 5 то ғалаба кардед 2 то бохт доред 2 то мусовӣ 16-14 натиҷаи тӯпоятон аст 17 имтиёз гирифтед дар сафар бошад 3 ғалаба 3 бохт ва 3 мусовӣ яъне баробар шумо тақсимот кардед ки яъне 30% шумо бояд ки дастоварди худро бигиред не ки натиҷаи тӯпоятон мебинем ки бисёр нисбатан беҳтар аст дар ҳақиқат биёед бигӯем ки дар хона бозӣ кардан дар ҳақиқат барои ҳар даста осон аст дар ҳақиқат дар хона бозӣ кардан осон аст дар он мавриде ки агар ки дар варзишгоҳ мухлисони зиёд бошад мутаассифона имсол гаштаву баргашта мо боз ҳамон вазъияти мушкили имсолро ба замон меорем имсол дар варзишгоҳҳо мухлисон набуданд ва дар хона бозӣ кардан ё дар сафар қариб ки таъсири намерасонд барои ҳамин чӣ дар хона чӣ дар сафар бояд ки дастаҳо як хел бозӣ мекарданд аз рӯи ҳамон маҳорату таҷрибаашон бояд ки натиҷа нишон медоданд бале дар ҳақиқат гуфтан мумкин аст ки ба ҳар навъ баста ба он ки мухлисони шумо набуданд 5 ғалаба дар майдонатон аст 3 ғалаба дар сафар аст наки ғалабаҳое ки дар сафар ҳаст
اینها نشان‌رازتر هستند. خوب در این باره حرف خواهیم زد، ولی دسته شما میتوانست دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش پیش از مهلت جای سوم رو به دست آورد، ولی شما با دسته لوکوموتیو پامیر یک واخوری داشتید. این نوارها هستند. حالا من خواهش میکنم که این نوارها پیشکش ما گردن. کلوب مرکزی ورزش ارتش که در اینجا گفتم ممکن یک فاوریت پیشگویی میشد، یعنی لوکوموتیو پامیر که در زمینه آخر بود، شما میتونید با غلبتون در این واخوری با جای سوم بالاتر بروید و موقعیت رو استوار کنید تا اون لحظه آخر مثلا انتظار نشود که جای سوم رو بگیرید. در این واخوری هم شما اول استوب رو کشید، در خیسی یکم باز پنالتی 0-1 حسنوف برابر کرد، یک بار یک پنجیف دو بار یک لوکوموتیو رو به پیش برآورد، شادیبek غفارov استوب رو برابر کرد و منوچهر سفروف بازیگری نوی لوکوموتیو پامیر که به این دسته گذشت در دقیقه 86 از شما مساوی رو برد، یعنی یک امتیاز رو برد. نظر شما در باره این دسته جوانان کشورمون که حالا بازی کرده ایستادن، بازی‌های دوستانه اینجا هست. ما دیروز هنرنماییش رو دیدیم، خیلی یک گفتم ممکن با وجد هم اومدیم. چرا با لوکوموتیو اینطور شد؟ چرا شما در این بازی از لوکوموتیو شکست خوردید؟ شما در اول برنامه یک چیز رو قید نمودید که مثلا دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش این همان میراثخور یا که ادامه دهنده نام پامیر هست. یاد بیارید سالهایی که پامیر بازی میکرد با دسته های قوی پرزور خیلی خوب برآمد میکرد و این و با دسته هایی که آنها نه اونقدر پرزور بودند یک طرز ناپسندانه برآمد کرده خالها رو از دست میدادند. این همون خصلت ها از چی باشد که با دسته ما هم گذاشته است و وقتی که با دسته هایی که نه اونقدر پرقوت هستند ما ستاد مورد میان نمیتوانند که همون بازیگران را با طور روحی آماده سازند که برای که با دسته هایی که نه اونقدر پرزور هستند خوبتر برآمد کنند. ببینید که ما امتیازها را با دسته های لوکوموتیو با دسته های دو مرتبه با فایزکان و دوشنبه 83 از دست دادیم و در وقتی استراشان در سفر بریدیم و آمده در میدان خود امتیاز از دست مساوی بازی کردیم یک بار. ولی همین هست. این من فکر می‌کنم جهتی با طور روحانی روحیوی آماده نساختنی ستاد مربیان من فکر می‌کنم باشد. خب بگذاریم با بازی کلیدیش، با بازی استقلال که چمپیون بود با یک روحیه دیگر با میدان می اومد. ما دیدیم در مقابل دسته کوکتور چگونه این استقلال مبارزه پرشدت بود. در بازی شما همینطور بود، اما کرسی احتیاطیش نیمه ضعیفتر کمتر و شما در این بازی پیروزی به دست آورید. مفصل پیش از بازی یعنی هر دو صحبت داریم ولی بازی نشده است. شما از این بازی چه انتظار بودید؟ در حقیقت ما میدانستیم که دسته استقلال در همه دور و زمان مثلا حیاتش پره و ناپره این استقلال است. این یکی از دسته های نه فقط خوبی تاجیکستان، آسیا هم گفتم ممکن است. ما فکر داشتیم که بازی اگر ما میتونستیم یک امتیاز بگیریم از آن راضی بودیم. متاسفانه در 3-4 بازی آخر خود استقلال با یک ماندگی خستگی برابر شده بود. ما دیده بودیم که در جام تاجیکستان بازی رو براشان باخته بود و بازی آینده رو در شهر قرانتپه با خطلان یک بیان کرده بود. ستاد مربیان بازی استقلال آموخته طرز درستی بازی رو انتخاب نمودند و توانستند که ما میدانستیم که این بازی رو بردن ممکن است بعد اونه که حالت استقلال میدانستیم. بله، منیر رادبکوف دوستان گرامی در این واخوری در دقیقه 40 حساب رو باز کرد و این یگانه توپ با دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش 3 امتیاز طلایی رو آورد و این دسته توانست مبارزه رو باز برای جای سوم ادامه داد. تا کدام درجه شما از اون بازیگرانی که در هیئت دسته شما بودن راضی هستید؟ مثلا بیاید در هیئت دسته شما شادیبek غفاروف و همچنین مابادشویف هر دوشون 7 زدن. میخوام درباره این بازیگران چی موقعیت دارن با اینها؟ مثلا کلوب چون که موسم نو سر میشد با کلوب با این بازیگران باز همکاری رو ادامه میدید یا نه؟ اول با
шервони мабадшоев таваҷҷӯҳ кунем. Бозингари дастаи мунтахаби Тоҷикистон, узви дастаи мунтахаби Тоҷикистон аст. бозигароне ки дар соли гузашта ба ин натиҷа ноил гардиданд, мо омода ҳастем бо ҳамаи онҳо ҳамкорӣ кунем. вале масалан он нишон дод, он натиҷае ки дастаи клуби марказии варзишии артиш нишон дод, ин боиси он гардид ки аз чемпионатҳои хориҷа ба ин ҷавонони мо як таваҷҷӯҳ зоҳир шавад. чӣ қадре ки шумо медонед, Дилшод Возисиев ба давлати Бангладеш гузашт ва имрӯзҳо як чанд дастаҳои хориҷӣ аст ки ба Мабадшоев як таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. мо хоҳони он ҳастем ки агар ки тавонад барои ягон дастаи пурқуввати хориҷӣ гузарад, мо бо ӯ барои кор мехоҳем. агар ки бимонад, мо омодаем бо Шервонӣ ҳамкорӣ идома диҳем ва бо ӯ масалан шартномаи нав ба имзо расонем. дӯстони гиромӣ, Шервонӣ Мабадшоев дар мавсими соли 2020 16 бозӣ гузаронидааст. дар 3 вохӯрӣ бозингари беҳтарин эътироф шудааст. 7 гол задааст ки якташ аз пеналти аст ва Шервонӣ боз як пеналти дигарро ба самар нарасонид. хуб, дар бораи Шодибек Ғафуров, ин ҳам бозингаре ҳаст ки дар ҳамин баробар 7 тӯб зад гуфтем. Шодибек Ғафуров дар мавсим 18 бозӣ гузаронидааст. хуб, ин ҳам хеле хуб аст барои Шодибек, 7 тӯб, вале ягон маротиба бозигари беҳтарин нашудааст, 4 корти зард ҳам доштааст. ин натиҷаи Шодибек аст. назар ба Шервонӣ, Шодибек ин як бозигари таҷрибадор аст. чӣ қадре ки шумо медонед, ин як ҳолатҳоеро истифода мебарад ки масалан барои Шервонӣ гол задан ин заҳмати зиёдро талаб мекунад. барои Шодибек ин як аз таҷриба истифода бурдану як чӣ мегӯянд, яъне кори худро хубтар мекунад дар хати ҳуҷум. албатта муваффақ ҳам ҳаст ки мисол ҳолатҳои хубро ҳам истифода барад, ҳам мавқеъи дарвозабонро бинад ва ҳамин тавр ҳам ҳаст. шумо дар бораи Дилшод Восиев гуфтед. Дилшод Восиев ҳам бозингаре буд ки дар мавсими соли гузашта дар ҳайати дастаи шумо ман фикр намекардам ки ӯ 18 бозӣ дар 18 вохӯрӣ иштирок мекард, ҳарчанд 16 маротиба ӯ иваз шудааст, 10 маротиба ба майдон омадааст, 6 маротиба дигар аз майдон гирифтаанд, яъне вале 2 тӯб ҳам зад, 1 маротиба бозингари беҳтарин шудааст ва мо ба ӯ барор мехоҳем. ман фикр мекунам ки ӯ ҳам чун аллакай мо як миёнрави футболӣ пайдо кардем ки ӯ бозингарони Тоҷикистонро вақтҳои охир хеле ба кишварҳои дигар мебарад ва дар клуби дигараш ҳам барори кор мехоҳем. аллакай фикр мекунам ин масъала ҳаллу фасл шудааст. аммо ман чизи дигарро, як савол ба шумо додам ки шумо бештар ба дарвозабонҳои хориҷӣ таваҷҷӯҳ доред ва дарвозабони хориҷиро меписандед. аз ҷумла Пономаренко ки соли гузашта дар ҳайати даст шумо бозӣ кард, ин як бозингари хуб ҳам буд, вале 25 тӯб сар доданаш, аз ин нуқтаи назар мехостам баҳои ӯро ба мо медодед. Пономаренко бозингари хуб, дарвозабони хуб ҳаст, аммо аз оне ки он хеле ҷавон буд, дар ҳолатҳое буд ки метавонист ки дастаро аз гол эмин дорад. дарвозаи худашро мутаассифона ба хатогиҳо роҳ дода буд. аз он ҷумла чӣ қадре ки дидем дар наворе ки бо Куктош буд, аз 5 тӯби задаи Куктош метавонист ақаллан 3 таи онро баргардонад. ин ман фикр мекунам ки аз ҳолати камтаҷрибагии Пономаренко буд ва бозиҳое буданд ки аз он ҷо бозӣ бо Истиқлол 2 маротиба як ба як бо он баромадан, масалан тавонист ки тӯбро баргардонад, масалан ба он ғалабаи мо саҳми калони Пономаренко расида буд. ба ҳар навъ дӯстони гиромӣ 2 маротиба бозигари беҳтарини даврхор шудааст. корти зард ҳам дорад 2 то ва хуб шумораи голҳояшро гуфтем. ӯ дар ҳамаи бозиҳои клуби марказии варзиш иштирок кардааст ва тақдири ин чӣ гуна аст? ин сол дар ҳайати шумо бозӣ мекардист мавсими нав? агар камтарак пешдастӣ кунем, ситоди мураббиёни нав ба даста даъват гардиданд. аз он ҷумла сармураббӣ ва сармураббӣ метавонад аввал ситоди худро ташкил диҳад ва баъд бозингароне ки ба ӯ масалан маъқул ҳастанд, писанд ҳастанд, бале даъват намояд ва ин сиёсати худи
дастаи клуби марказии варзиши артиш ҳаст ки ҳеҷ вақт ба кори мураббиён дахолат накунад ва хоҳиши дили мураббиёнро ҳамвақт мо иҷро мекунем ва ҳар он бозингаре ки мехоҳад мо кӯшиш мекунем ки бо ҳамон бозингари хоҳиши дили мураббиён шартнома бандем. биёед ин бозии дастаҳои Хуҷанд ва клуби марказии варзиши артишро ки бо пирӯзии дастаи сарбозон бо ҳисоби 1-2 дар сафар ҷамъбаст шуд. хуб Ҷаҳонгир Эргашев дар дақиқаи 67 ҳисобро боз кард 1-0. Сипас Алишер Баротов дар дақиқаи 74 ба дарвозаи худ голро равон намуд. Шервонӣ Мабадшоев бошад дар дақиқаи 80 тӯби дуюми ғалабаоварро ба нишон расонид ва дар натиҷа клуби марказии варзиши артиш 3 имтиёзе ки метавонист аз Кӯктош онҳоро боло нигоҳ дорад ба даст овард. Дар ин лаҳзаҳо вақте ки ин бозӣ ҳоло ҳисоб баробар буд, ҳама гумон доштанд ки аллакай Кӯктош дар меҳмонии дастаи Регери Талаз ба пирӯзии калон ҳам ноил шуд ва онҳо аллакай пирӯзиро қайд мекарданд, вале ин тавр нашуд. дар ҳақиқат мо ба ин бозӣ хеле омодагӣ хуб дида будем. Масалан сафари ба вилояти Суғд дар ҳар як бозӣ мо агар як рӯз қабл мерафтем, мо 3 рӯз пештар рафтем то тавонем ки бачаҳо оромона дам гиранд, асаби худро ҷобаҷо гузоранд ва тавонанд ки масалан ба ин бозӣ омодагӣ хуб бинанд. мо ҳам боварӣ доштаем ки дастаи Хуҷанд акнун масъалаҳои худро ҳал намуда буд. барандагони медалҳои нуқрагии чемпионати Тоҷикистон шуда буданд ва мо фикр доштем ки шояд ки ҷавонҳои худро ба майдон барои санҷиш мебароранд ва пеш аз бозӣ дидем ки он қадар омодагӣ, он қадар тайёрие ки Хуҷанд дида буд ва мо ба бачаҳо фаҳмондем ки инҷо холҳо ба осонӣ ба даст намеояд. Шумо ҳам метавонед ки ҳамон бозие ки метавонед дар таҷрибаи кофии худ доред истифода баред ва мо метавонем ки дар ин ҷо ғалаба кунем ва баъди аз оне ки голи аввалро мо сар додем, шахсан ман дигар боварӣ надоштам ки бачаҳои мо, ман агар фикр кардам ки агар хуб ғайрат кунад, як тӯб мезанад ва натиҷаи 1-1 ҳам барои мо кифоя набуд, барои он ки Кӯктош аз мо пеш мегузашт. Лекин дар дақиқаҳои охир як бозии хубу аҳлонаи бачаҳо, аз он ҷумла ҳамон нафароне ки шумо инҷо қайд намудед, Шодибек Ғафорову Шервонӣ Мабадшоев, тавонист ки мо дар дақиқаҳои охир голро занем ва дигар фурсат ба Хуҷанд набуд ки баробар кунад ҳисобро. Хуб, ба ҳар нав ин ғалаба ба шумо медалҳои биринҷиро тақдим кард ва муборак бошад. Акнун ҷое расидааст ки мавсим ба поён расид ва аз рӯи баъзе хабари расонаҳо шумо сармураббии нав гирифтед, Алиёр Ашурамадов. Ин дуруст аст? дар ҳақиқат ин овоза нест, ин ҳақиқат аст, барое ки мо дар сомонаҳои худ ва дар сайтҳои иҷтимоӣ мо аллакай ин хабарро расондем. Бо Алиёр Ашурмамадов мо шартнома ба имзо расондем ва мо аз Алиёр Ашурмамадов як умеди зиёд дорем ва мо медонем ки Алиёр Ашурмамадов таҷрибаи хеле зиёд ҳамчун ҳам бозингар ва ҳам мураббӣ метавонад ба ягон натиҷаи хубтар боз ноил гардем. ва ин барои Алиёр Ашурмамадов ҳам як санҷиш аст, барои он ки Алиёр Ашурмамадов солҳои охир фақат бо он дастаҳое ки кор кардааст ки фақат муборизаро барои дар лигаи олӣ мондан мубориза мебурданд ва имсол ба он дастае гузаштааст ки солҳои охир пайваста барои ҷойҳои боло ёки ба зинаҳои боло мубориза мебарад. Ин барои Алиёр Ашурмамадов як таҷриба, як санҷиш аст. Бибинем ки аз ин санҷиш ӯ чӣ мебардорад. дар ҳақиқат дӯстони гиромӣ, Алиёр Ашурамадов солҳои охир бо Панҷшер, Истарафшан, боз бо Истарафшан ва ҳаминро ҳам ёдрас мешавам ки соли 2012 Алиёр Ашурамадов ба ҳайси сармураббии дастаи клуби марказии варзиши Артиш Помир ҳам буд. Шумо он вақт фикр мекунам бо даста будед? Албатта, ин
баргашти Алиёр сеюми баргашти Алиёр Ашурмаматов аст. Сеюм маротиба. Бале. Бори аввал сармураббӣ, баъд ёвари мураббӣ буд ва мана ин бори сеюм аст ки Алиёр Ашурмаматов ба дастаи мо мепайвандад ва барои Ашурмаматов ин дастаи бегона нест. Ҳам роҳбарияти дастаро хуб мешиносад, ҳам бо як қатор бозигароне ки он замонҳо бозӣ мекарданд, имрӯз ҳам бозӣ доранд. Масалан Комрони Мирзонаҷоду, Қосимҷон Шамсули Қосимов, Шодибек ин хуб ошно ҳаст ва онҳоро хуб мешиносад. Ман фикр мекунам ки ин як иқдоми хуб шуд. Мо метавонем ки бо Алиёр Ашурмаматов як дастаи боз аз ин ҳам хубтару беҳтар таъсис диҳем. خب شما گفتید که فوتبالبازان رو سرمربی انتخاب بکنید. با هر نوع شما همچون رهبری دسته در دلتون کدام بازیگر رو میخواهید که در دسته شما بازی کنند؟ بیایید اقلا یک هفته یا که 10 روز دیگه توقف کنیم. خب باشد. شما در نزد الیور چی مقصد میگذارید؟ در نزد الیور راستی ما امسال اونقدر نقشه‌های زیاد گذاشتنی هم نیستیم. برای آن که یک به اصطلاح یک تجربه عوض نمودن یک نسل هست. تعویض نسل یا اینکه به اصطلاح سمنا پکلی میگن که بازیگرای جوان گرفتن میخواهید. آره. سال اول ببینیم چگونه تیاری میبینند، چگونه آماده میشوند. براستی ما نیتی آنقدر مقصدهای زیاد و بلند گذاشتن نداریم و وقت خودش نشان میده در رفت چمپیونات تا چی اندازه میتواند. و ما از الیور با الیور صحبت کردیم و این سال فقط آمادگی برای سالهای آینده. خب دوستان گرامی، در حقیقت همین طور هم هست. مربیان اینجا یکی از رول‌های یا خود نقش‌های مهم رو در دست‌ها می‌بازند و فکر می‌کنم که الیور اشورمامدوف می‌تواند که یک دسته خیلی قابل، یک دسته خیلی چالاک و یک دسته زیبایی تشکیل کند که در چمپیونات مملکت کلوب مرکزی ورزش ارتش با نام CSKA هنرنمایی خوب کند. برای آنکه با برنامه ما اومدید تشکر. بگذار نقشه هایی که شما در نزد دسته میگذارید عملی گردن، ما هم باشیم در همین جو برنامه گیرد یک دسته رو با پایان میرسونیم. دوستان گرامی همیشه با برنامه های ما باشید و خود را احتیاط کنید. خیر.